svemir i snovi. Da li ste se ikada probudili iz sna koji je bio toliko živopisan, toliko čudan ili toliko dubok da ste se zapitali odakle je došao? Sanjali ste o letenju, padanju u beskraj, o nepoznatim svetovima obasjanim sa dva sunca. Naši snovi su jedna od najvećih misterija ljudskog uma, ali da li je moguće da inspiracija za njih ne dolazi samo iz naših dnevnih briga i sećanja? Da li je moguće da odgovore treba da tražimo gore? U ovom videu istražit ćemo fascinantnu vezu između kosmosa i našeg nesvesnog. Krenut ćemo na putovanje kroz nauku, psihologiju i filozofiju da bismo otkrili da li zvezde, planete i sama struktura svemira zaista oblikuju svet naših snova. Prvi deo. Naučni šapat kosmosa. Hajde da počnemo sa onim što možemo da izmerimo. Najočigledniji kosmički uticaj na našu planetu je Mesec. Njegova gravitacija pokreće okeane, stvarajući plimu i oseku. Vekovima su ljudi verovali u lunarni efekat, ideju da pun mesec utiče na naše ponašanje, pa čak i na snove. Iako moderna nauka uglavnom odbacuje direktnu vezu između mesečevih mena i psihologije, ne možemo zanemariti jedan fundamentalni uticaj – svetlost. Pre električne energije, pun mesec je bio značajan izvor noćnog svetla, potencijalno remeteći san i čineći snove drugačijim. Ali najveći kosmički dirigent našeg sna je sama planeta Zemlja. Njena rotacija, koja nam daje dan i noć, stvorila je naš cirkadijalni ritam. Taj unutrašnji sat, duboko usađen u našu biologiju, govori nam kada da spavamo, a kada da budemo budni. To je direktan, neosporan uticaj svemira na naš najosnovniji biološki proces. Kada je taj ritam poremećen, na primjer zbog veštačkog svetla ili putovanja kroz vremenske zone, naši snovi često postaju haotičniji i intenzivniji. A šta je sa suptilnim uticajima? Naša planeta je neprestano bombardovana kosmičkim zracima, visoko energetskim česticama sa dalekih zvezda i galaksija. Iako nas atmosfera štiti, neki naučnici teoretišu da bi ove subatomske čestice mogle, na kvantnom nivou, imati interakciju sa delikatnom neuronskom mrežom našeg mozga tokom sna. Da li je ovo naučna fantastika? Možda. Ali u carstvu snova granice mogućeg su uvek bile rastegljive. Drugi deo. Psihološki odjek zvezda. Ako fizički uticaj svemira ostaje na nivou teorije, njegov psihološki uticaj je neosporan. Slavni psiholog Carl Jung govorio je o kolektivnom nesvesnom, riznici simbola i arhetipova koje delimo kao vrsta. A koji su simboli univerzalniji od sunca, meseca i zvezda? Hiljadama godina čovečanstvo je gledalo u nebo i u njemu videlo bogove, sudbinu i odgovore. Sunce kao simbol života i svesti, mesec kao simbol misterije, intuicije i nesvesnog, zvezde kao vodiči i simboli nade. Ovi moćni arhetipovi su duboko utkani u našu kulturu, mitologiju i, neizbežno, u naše snove. U modernom dobu svemir je i dalje ogroman deo naše svesti. Gledamo naučno-fantastične filmove, pratimo misije NASA, divimo se slikama sa teleskopa James Webb. Sve ove informacije i slike postaju deo našeg dnevnog ostatka, materijala od kojeg naš mozak tokom noći plete priče. San o putovanju na Mars možda nije poruka iz kosmosa, već odjek vaše fascinacije svemirom tokom budnog stanja. Treći deo. Filozofski san univerzuma. I na kraju dolazimo do najdubljeg pitanja. Možda svemir ne utiče na naše snove slanjem signala ili čestica, već samim svojim postojanjem. Gledanje u noćno nebo izaziva osjećaj strahopoštovanja, mešavinu divljenja i osjećaja sopstvene malenkosti. To je egzistencijalno iskustvo koje nas podsjeća na velika pitanja. Ko smo? Odakle dolazimo? Kuda idemo? Naši snovi su prostor gde se naš konačni bori sa konceptom beskonačnosti. U snovima zakoni fizike ne važe, vreme je fluidno, a prostor neograničen.
Nije li to savršen poligon za našu psihu da pokuša da obradi neshvatljivu veličinu kosmosa? Možda su naši najčudniji snovi zapravo pokušaj našeg uma da simulira i razume univerzum. Čuveni astronom Carl Sagan je rekao da smo mi zvezdana materija koja razmišlja o zvezdama. Svaki atom u našem telu stvoren je u srcu umiruće zvezde. Ako smo mi, doslovno, deca kosmosa, zar onda naši snovi nisu, na neki način, i snovi samog svemira? Način na koji univerzum, kroz nas, spoznaje samog sebe. Pa, da li svemir utiče na naše snove? Odgovor nije jednostavno da ili ne. Naučno, on diriguje našim biološkim ritmovima. Psihološki, on ispunjava naše nesvesno moćnim simbolima i arhetipovima. A filozofski, on nas izaziva da sanjamo o beskonačnosti i našem mestu u njoj. Možda direktna veza nikada neće biti dokazana. Ali sljedeći put kada se probudite iz nezaboravnog sna, umjesto da ga odmah odbacite, zastanite na trenutak. Da li ste možda te noći, u dubinama svog uma, samo osluškivali tihi, drevni šapat zvezda? A šta vi mislite? Da li ste ikada sanjali nešto za šta verujete da je povezano sa kosmosom? Ostavite svoje priče i mišljenja u komentarima ispod. Ako vam se svidjelo ovo putovanje, ne zaboravite da lajkujete video i da se pretplatite na naš kanal za još misterija uma i svemira.